Nu akluno do gana menu anu eglowe da yo excellence glow ya anakpe ulo banablo ora santa si wondie bana hode mauna do hode mena hanundo Philippiens nous l'a si ouais Philippiens chapitre 4 verset 13 et Rolando mais non na rolomio wanozo ba uno si rupen nous la biu mau miton nous biu petowe e renable nous bi wonu ado yameo aya anakpe nous biu bon Christume wonu ayi gbe nous Christu do bazanto meo amono didi ade no bi bazan metome ero dandan ba na mo no kunu jame da meno do gana menu meu cholo banada mikpe nu biu ama tu meno do gana menu na honlo asi huda mikpe nu biu a nu ado jire boda na ble nu le na wa nu le o e ba zon po ma ko blo a amo honlo de ba na mo lo boblo nu mo nkotona ma oni gola nu mi nu mini ren mi de le bo sien do ututon mini cha mi de do ututon bo ren sien ton jami ton bo fa nu ton po ni gola nu mi ni ren mi ni ma jodo Emma nu mi jodo mi na jai mi jodo mi na sikpe nde ulo na wa do gbe me fia ma seri le pan ko Roland devo le pan ko ya sise mi me onton e na do gan la menue wona na pe Roland ma uton do presento menu gbo anamo da gbeje mi tan la bio ye na se e de kwe e na ba nundo ba Roland da khole na bio kwa me nu wa ma pe da ya na pe bi ulo boblo do Roland de do kwa me ana akuno yi Roland tu e de Jésus Christ ici comme akuno Roland tu e demande vivant nous ni bien présenter mais le bogwa la nous nous la ni dio le présenter mais là na yawe do Caleb besi egbe do Roland de kwa mena tonu da gbele ba nous ami ana akuno boya gbaja de yeme dio ni wuzu Roland do yeme lo mena ba nous da gbe ma pe nu biwu ba na ble do présenter mais di commenter Bodon, fia de Rudo ma aussi on l'entend dehors. On a de commentaires mais. Et na patiawe. Partagez moi là. Bo abonner wede nous sian, ora santa to là. Ma on donne. Amen.